O, pas dda I Caiola, a mae Hewitt wedi parhau a'i rediad Braden Shaw ar ben ei hunan yn y canol. Shaw! O! Symudiad ardderchog gan y dinasyddion. Campus o rediad o ganol ca gan Hewitt. Oedd y bas yn berffeth. Ashley Young fydd ar tafliad. Ond mae'n dod yn fyr at Walker, cyfle I roi ni yn y canol. Walker yn ergydio, mae'n gwyro! Arbediad rhagorol gan Connor Roberts, yr ergyd gan Walker. Wel, campus gan Connor Roberts fyna, erwydd oedd hwnna ddim yn hawdd I unrhyw gol geidwad. Dyma Kellaway yn croesi. O, gwaith gwych, ond dyma Borelli, Bill yn cael ei tharo lawr. O, dyna'r agosau yma Aberystwyth wedi dod. Bangor nawr yn gwrthymosod, llif y chwarae'n cyflymu. Dyma Caiola, sgwar ar Rittenberg, cyfle mergyd. Allan at Nardiello! O, ar draws swyneb y cwrt bach. Holmes yn sgrichen amdani ddi allan ar y dde. Mae'n cael ei gael lawr yn sydyn, mae'r rhediad o'i flanau gan Rittenberg. Nôl at Holmes, Holmes yn croesi'n dda, allan o Bale yn torri gan Dean John! O! Wel, cymorth I Fangor gan Dean John, y Bale yn torri'n garedig I Braden Shaw, I ergyd e'n cael ei harbed yn wych gan Mullock yn y gol. Beth fydde Dean John di wneud petai'r Bale na di taro cefn y rwyd. Cic gornel wedi chymryd yn fyr. Goset yn eo gweildio'r meddiant, a dyma Kellaway ar garlam. Kellaway allan i'r ddead Wade nôl at Kellaway, Borelli'n disgwyl yn y canol. Tuag at Borelli ac yna Kennedy yn clirio am gic gornel. Symudiad gorau'r gêm gwych. Kellaway disgwyl amdani, mae'n helpu'r Bale ymlaen. O, camgymeriad gan Danny Holmes. Holmes, brwydro I gadw'r Bale nôl, yma Wallacott wedi dwyni yma Wade yno fel cynorthwy. Wallacott yn parhau I fynd at y postyn pella. Borelli! O, dyna chi gol! Ar y boli gan Luke Borelli. Dim ond ail gol y tymor I Aberystwyth, a mae nhw'n mynd ar y blaen. Campus gan Borelli. Y croesiad yn un gwych, ond y gorffen gan Luke Borelli yn fendigedig. Marco van Basten, o ddim gobeith gan y gol geidwad fyna. Dim rhyfedd bod Neville Powell a Wayne Jones wrth I bodde. 62 o funudau wedi chwarae ar goedlaen y parc. Gwiliwch hon, Gymru gyfan. Mae yna eilyddio, fel I chi'n gallu gweld, Daniel Nardiello sydd wedi gadael y ca, a Gary Taylor Fletcher, y profiadol, yn cymryd I le. Kennedy yn oedi ac yn troi. Fe sonio ni cyn y gêm, Tommy, am gyflymdra tîm Aberystwyth ac hwnna gael I arddangos yn y symudiad. Ond dyma Taylor Fletcher I gyffyrddio cynta! Ac mae wedi dod â Bangor ar gyfartal. Drama mae'r goedlen y parc. 2 gol mewn llai na 4 munud. A mae'r ymwelwyr yn gyfartal. Pêl wych a Taylor Fletcher. Un cyffyrddiad I reoli, yr ail un I ergydio ac I gefnir rwyd. Yn gael dipyn o nerth tu ôl i'r ergyd yna. Mae e'n gorffen yn wych. Dyma Rittenberg, sgwar fan hyn at Goset, drwchwch ar y rediad gan Holmes, mae Goset yn mynd I hunan, a Bale allan at Taylor Fletcher ar bediad gan Mullock. Bangor yn sicr nôl yn y gêm nawr, Braden Shaw ar ei drod dde, ac yna McKenna yn ei gwyro ddi dros y bar a dros yr eisteddle. Sicr mae Bangor wedi newid ger yn y munud diwetha yma. Maili ar draws camgymeriad ganddo fe, Phillips a Borelli, ond yn rhy gryf. Braden Shaw, mewn i'r cwrt Cosby, Spittle yn gyflym, yn erbyn y postyn gan Braden Shaw. Wel agorodd am ddiffyn Aberystwyth fel y môr coch unwaith eto, a chyfle I Fangor I fanteisio, ond mae Braden Shaw wedi taro'r postyn. Holmes yn gryf yn yr awyr, nôl gan McKenna, angen Borelli ddal y Bale lan.
Gwych ganddo fe, John Owen. Owen yn rhyddhau Phillips. Phillips mewn y cwr Cosby. O'r arbediad yn wych gan Conor Roberts. Geith e ail gyfle. Chwaraewyr yn llifo mewn i'r canol. Y bel allan. Dechrau clod fyna i Conor Roberts o gol Geidwad. Heb gael lawr i wneud hyd yn hyn, ond pan mae angen e, wedi dod i'r adwy. 2 funud yn weddill ar goeden y parc. Damien Allen. Cefnogwyr Bangor yn codi cri tu ôl y gol. Allan mae'n mynd at wall. Braden Shaw sydd ar y postyn bella. Shaw! Yn sgorio ac yn cipio'r pwyntiau i Bangor. Oedd y croesiad yn un ardderchog gan Luke Wall. Fe gododd e fel eog a'i ffenio i heibio i Mylyg. Ble yn y byd mae'r gol Geidwad. Mae'r bel i bod yn awyr am oriau. Wel, ni wedi cyrraedd y funud ola un. Dyma Borelli yn y cwrt Cosby. Borelli sgoriwr y foli hyfryd yna i Aberystwyth i roi'r tîm cartre ar y blaen. Borelli! O! Sgor y gyfartal! Allai mae'n credu'r peth. A Craig Hobson, yr eilydd gyda'i gyffyrddiad ola sydd wedi dod ag Aberystwyth yn gyfartal. Wel, drama cyfar yma ar goedlen y parc, gyda Bangor wedi mynd ar y blaen yn eiliadau ola'r gêm. Croesiad Borelli, Hobson ar gol, mae 2-1. Y Nef Powell, fe welwch chi fanna, oedd yn edrych mor drist rhyw funud yn ôl. Drychwch a wen ar ei wynebau. Miley yn isguboi allan at Wall. Wall at Rittenberg. Rittenberg a draws wyneb y gol. Rittenberg fe geith e ail gyfle. 6 o grysau glas yn y cwrt Cosby. Hewitt! O, mae Hewitt! Bendigedig gan Stephen Hewitt yn cychwyn i gêm lawn gynta i Bangor yn curo Mylyg yn y gol. Drychwch ar wyneb Nef Powell. Beth na fi wneud i gael pwynt yn y gêm on. Mae'n dal i mor lan, mae'r pŵr tu ôl i, ac mae'n hedfan mewn heibio Mylyg. Dim gobeith i'r gol Geidwad, ond dyna chi foli arall o'r radd uchaf. What a dramatic finish to the game there. Yeah, it certainly was. Obviously we're delighted to be on the right end of it in terms of getting the win. Some fantastic finishes as well. Obviously Gary coming on, scoring a brilliant goal, and then obviously Stevie Hewitt at the end as well. So yeah, a lot went on in that second half. Absolutely it did. Gary, hearts in your mouth on the pitch as well? Yeah, definitely. You know, the first half, first 15 minutes we played how we wanted, but then everyone seems to just do their own thing. So at half time we told them we've put them in a shape for a reason and to stick to it, and you know, second half we've done that. We got ourselves back into the game and nearly shot ourselves in the foot, but as Kev said, 3 great finishes. You know, great header by Braden, great strike by Stevie, and we know we needed that win to keep going how we want to do. And you know, great game. Credit to Aber. You know, the tables line a little bit there for how they can play and the players they've got. So you know, I'm sure they'll be a lot stronger come the season. But we're delighted to get the 3 points out of another 3 big games. We've done more than enough for at least a point, if not all 3. But we've got to stop balls coming in the box and defend a bit better than that. You know, I said before the game that we needed a clean sheet, and for the majority of the game we bossed it, and it looked like that. But yeah, as you say, when you look down and things don't go right for you, it's difficult. But you know, the lads, I can't complain, but the efforts and the play the lads put in, you know, we should have won the game with the chances we had. And to lose at the end was desperately disappointed. But you know, when you're down the bottom and you look out, that's what goes, and it's up to us to get it turned around and start again. We made hard work of it, you know, scored that good goal, and you know, then this lad's popped up with an absolute worldie at the end to win it. You know, it's times like this that you just kind of feel a bit sorry for them. You know, they've battled their hearts out. It's been a great game of football. I hope people didn't turn off at half time, because second half was a proper end-to-end game, and you know, it would have been good for the neutrals to watch. But we've nicked it in the end, and you know, we look forward to Tuesday now. Have you ever scored a better goal than that, Stephen? No, I don't think so. Like, not professionally anyway. I think that's probably my first professional goal, so it's not a bad way to start. So hopefully there's more to come, but the main thing is we dug it out and got the 3 points. Came off his knee. Yeah.